هفسروکا کمیته پرورده و فیرکرنی یا کانتونا جزیره زلیخا عبده لگل محاضرنها زلیخا دمت خوش به یعنی چه خاطبو گوتن دماون چون شامه و به وزارت پرورده یا شامه را رونشت بون دەستپێکی ڕۆژباش بواژی ئۆژبوو هەموو تەبای شەبامن قەنا ڕووناهی سپاس گوت ئەز ئادەستەیە پەروەردە باژارێ ڕقامە کانتۆنە ڕقا دونجی مەخصەص divê mijarê da em nîqaşê beyana duhe û rojhilata giştî ên fêrkirinê dema ew beyana daxistin li ser esasekî rastî yanî hinekî nîzikbûnek hebû biriya UNICEF lê heq hat bersîvna dayîn ji ber wî haw jî ev beyana duhe Bakurê Rojhilatê Sûriyê ser esasekî wî hawî beyan darxist ji bo letê me gelê me Bakurê Rojhilatê Sûrî tê kevin wê watayê û hewldana me hebe ji bo ku çareserî ji bo xwendekaran werê çêkirin bi taybet xwendekarê ku ser materyalên dewleta çûyî heta roja hêrû hîn şagird ser we materyalan kê derbasî ezmûnê bibin ji bo haw jî nîqaşekî hat nîqaşkirin ku ezmûn birêva werê em birêva bibin li erdê Bakurê Rojhilatê Sûrî li melekî din çawa em kanibin ev şagirdê ku hîn xwe disecîlînin werin tezcîlkirin nîqaşekî wisa hatibû kirin heta roja hêr jî bi bersîvna dayîn ji bo haw jî ême hewldanê me hene wek Bakurê Rojhilatê Sûrî em dixwazin yanî em bibin alîkar bi xwendekarê xwe re bi gelê xwe re hazirkirinê ji bo ezmûnan hazirkirinê ji bo cî ezmûnan ev tiştana me anîbûn ziman em heta niha roja hêrû jî biriya bernameya we em dîsanî jî dibêjin em hazirin hemû tiştên ku werê xwestin ji Bakurê Rojhilatê Sûrî ku yanî hevkirinek werê çêkirin em ezmûn werin çêkirin em her tiştî re hazirin lê li biqabilê wî hawî jî tiştê din jî em dikanin bînin ziman yanî wekî reqa me hewl da merkeza navenda ê ku şagird xwe diçin disecîlînin ser materyalan ji bo ku sefê nihan û ê bakalorya bi her beşên xwe ilmî ê edebî me merkez zanî reqa û hemû mozafên wan jî hatin şagirdên nivîsandin lê hîro birnamij hat sekinandin birnamijê ku şagird li ser esasê birnamij tedî xwe disecîlînin bi tinsîqa şamêrê mubashereten ev birnamij hîro hat sekinandin em nizanin heta kîça birnamij werê sekinandin em bihêvîne birnamij carek din vevê ji bo ku şagirdên xwendekarên reqa pir zehmetî dikişandin di berê ji reqa ji girêspî ji Enîsa hemû berê xwe didan gundê Sebxeyê em lê niha me xwast yanî ev zehmetî me ser xwendekara rakira ser malbatê بله مامۆستا زولەیخا me jî me gavek avêt wek kantona Reqayê بله me مامۆستا زولەیخا ببورین یعنی ez dixwazim wê yekê pirsim arman çi ye ji vê pêngava we got hemû xwendekar li herêmê xwe pêşkêş bikin yani heqekî mafekî ey xwendekar xwendina xwe li herêmên xwe ezmûna xwe biqedîmîne ev ji bona ke hemû deverên Bakurê Rojhilatê Sûriyê derbasdar e erê me biryarekî wisa bû ji ber ku materyalên me jî hene materyalê rêveberiyên xasir hene û hûn jî wekin zanin materyalê dewletî jî hebû tedî dema ku rejima Bersê ji Sebxa derket ji Hesekê ji cî murabbeatê emnîyê derket yanî ev şagirtina bi materyalê dewletê hîn xwendekarê yanî dixwandin ji bo hawî jî me ev gava me dixwast em bi şamê re nîqaş bikin û em bigin astekê مامۆستا یعنی em dixwazin wê yekê pirsin niha te dît daxwazên Kurda piştî konferansê hatin eşkerekirin mirov dibîne got mînaka li ser erdê pêk tê êdî di nava herêmên rêveberiya xweser de an got Bakurê Rojhilatê Sûriyê de çi xwendekarê got bi çi zimanî bixwîne êdî serbest e erê rast e niha ême li herêma Reqayê jî wisaye li kantona Reqa şagirdên me bi zimanê Kurdî jî dixwînin bi zimanê Erebî jî dixwînin em li herêmê Cezîrê tedî sê ziman jî hene
جبوی هاویجی اما شاگرد ما هانا نظامی ایکو دست که مثلا سفینه ها خلاص کردن 10 و 11 و بکالوریا ابنان برنگ کی نظامی نه اما ایکو برنگ آزاد در باس شهاده بکالوریا و اینه جیبه بی او در فتاجی مذاکری جبو رقا متریال ما بعربی جهنا بکردی جهنا سروی اساسی جی ما پرسین خواجی حاضر کرنا بزمان کردی جی بزمان عربی اوجی ما فکر دستوری دا جبری هاویجی اعلان کرنا دستور کهات اعلان کرن شامی دا بتایبت یعنی اف مجاران نه تبرچاف کرن جبری هاویجی نه نقبول کرن که هیچ گله سوری دا هر انسانه که حقی خواه ما فی خواه بزمان خواه خواندن خواه بکه يعني ام ناخذ برتكها بالتفاصيل يعني اجي وكي انسانه كي كرد د بازار رقيده جي د سبيكا خاندنا مدا د مرحله ما ابتدائي دا ليدان جي هبو جبكو ام بالزمان خوا ناخذ هندر دبستاني دا يعني نهين تخاندني بكي بماتريالا يعني اخفتن جمرنا مافو جبر هاويجي تشتكي قابكي بيروزه امنها ام هولدكي بدن جبكو بيشاروجا سوري لسر اساسي كي قبل كرني حمي زمانا هبه وبشكل كي فرمي زماني اساسي ورن برشاف كرن ودهندر دستوري دجي وري اعلان كرن وري قبول كرن بله ما مستاذ زليخه نها قالك قليو غازين مالباتين خوندكار هن بتايبتي باشار حسكه وقت قلت بريان هاش و بريا غو ريجيم بكبه ل چارگوشه اولکاری اولهی آنگود ازمون خو پیشکش دکرین لینها گلیو گازین و مالباتا هنن دبیجن جارنوسا خوندکاری من نخویانن یگو بزبان عربی خوندن جبر به که هگر حکومت شامه یادم کی اف داخوازه و قبول نکرن و گوتن ایدی چه نابل واندا برام پیشکش بکن ازمون خو وک الټرناتیو چدنا با دسته ودهیه يعني أنا يعني ما قلت يعني ماتريال إيه حكومتنا شاغرتي كنت تديني زمانه إما وكي ريفابريان خاصر ما درفت دايا يعني حمو بري خو بدن ماتريال ريفابريان خاصر أم حاضرن دبستاني ماجي حاضرن مراكزي ماجي حاضرن برسي ماجي حاضرن مامستي ماجي حاضرن بريفا ببن لي كنا قبل كرنا كجهابي دي صاني ما قلت يعني أب إيصاننا قانون بري خو بدن ماتريال ريفابريا خاصر يعني ابدر فتا مج انسان رو بكريه زانيگه همه هنا سه زانيگه همه در باکور روشلات سوری دهنه انسان کو خواندن خودکیت خازه پیش روز خو مصير خو تحديد بكي سربي اساسي جي ما او در فتا بكريه يعني زانيگه ها شرق للرقيه زانيگه ها روجاوال كانتون جزيره زانيگه ها كوباني يعني ابدر فتا هي يعني امجي تقازم برياوه دنگي خو بگیرن گله باکور روشلات سوری يعني ماتريال ماضي علمي ماضي علميه ماضي ادبي تشتكي زياده تري ماتريال دولتي تنايا اما اللي صار اساسي كي نقاش كرن هكايا يعني اعتراف كرن ونا اعتراف كرن فيجي وقتك جيرتي خاصه جبركم قال اعتراف دديخوا ما تهيفيا دولتان ديميني تهيفيا يعني انه كسك اعترافك بديت الدم كنت وكي قال لدردور ريفابريا خوبي تبري خوبدي ماتريال ريفابريا خاصه ودميت بيجي ازهمه يعني واعتراف كرنا كتب خزينه خزينه شي يعني اجبروا هويجي بانكو يعني ام باندكن خاندا كاري ما خوبدن بري خوبدن ماتريال ريفابريا خاصه كو اصرار كرنا كجي هبي جبو كو بردان دكن بماتريال شامبي او جي ام برد كسكي ناسا كرن ام نابن انستانك بركسكي جبركم ما هولك دا يعني هولدانا باكرو رشلات السوري جي بيروزية جي سباسية قو هولدان بشامرة تكفن تنسيقي ونقاش بكين مصيري خاندكاران جبو أزموني جبو كوفا مسألة شهر السربة وبريا يونسف يعني أمكانا فيتشتي بيجن داويجي يونسف أو بريفا دبي ويونسف شهر السريكي ببنى يعني بله قالوا دنابا شانديا دستيا پرورديا ريفابريا خوسر تجي بواره چبو پایتخت سوریه شامه؟ نه والله بس حاضر بون هوالي ما تشبون جبري هوجي ام كان تشتكي دوي درداريه دا يعني ام زياده شوربه بك بله د درباره خوندکاران د بتایبتی اویگو گنها
بزمان کردی دخوینن تجبو انا جید بیجه چه یه گل هریما خود خوینن ذاتن اكون ها بزمان كردي خواندنا خود کن ای تیوجی اما کانتون رقن ها خلق می شهوه اللي دارینه زارو كيوان بكردينا خواندنا خبردان کرنا و ایمجی زارو که مهنه دبستانا می اندلس و دبستانا می بحتری زارو که ما بزمان کردی رفع نهو جرده بكردي خواندنا ام جوارات بيجن سركفتن جوارا انتخازن و ذات جي زانيگه هيجي برجاب بريا سازي يعني ام بيجن نها بمنگه زمانی کردی جی بکریه و هم تقانی جی کلیا زمانی کردی جی بردام کی و متریال زانیگه هیجی يعني براستي حتى روجا هيروهين وقت محاضرات بزمانی کردی تنا لی خاندکار ما يعني هنيك زحمتي دي بينا لی دي صانيجي انبار آلی کارن ام نها قانبن ذي مرحله دا خاصة جي امبر با روجا زمانی دایی که دچن ام روجا زمانی دایی که بکن روجا کی پیروزی وکی نوروز چاوا ام پی که خوش دبن ام درد کبن قادان ام روجا زمانی دایی که جی نهاد ذي مرحله آنها دا ام بکن او روج جبركو ام قانبن دقته که لشامی جی بکن لحر کسی که کو نهاد ذي مسئله سوری دا يعني نقاش دكي کو زمان می کردی به زمانی که اساسی اجبرو هوی جی پیروزیه جی کیف خوشیه زارو کلمه به زمان خویدایی که دخونن خواندن خواه دکن و ام براستی جی تخوازم به نقطه دا شهیدین خواه ام بینن زمان تیبت شهیدین می دقادا پرورده دا ایکو هول دان ایکو جان خفدا کرن جبكو روجا كوصا ام ببينن روجا كو ام كانبن بزمان خوا اخفتن بكن بزمان خوا ام خواندن خوا بكن السروي الاساسي جي و اي شورشك انسان خوا لبيبن برخداني هبه وبيجي ارمانجي خوا بله گلکی سپاس لی از خوازم بریا خاطر خوشتا بخوازم و یکشتا پرسم وقت دم برسوا حکومت شامی جبونا که بتایبتی یا وزارت پرورده دم هاتیه دست نشان کرن یا جبرگو هاتان ها برسف ندانن يعني هندمنا ديارة وبرسيف ندانا ليه مشوار قوت يعني ام وكي ماتريال ريبابين خاصر ام هنا وحضرتي ما هي بله وحضرتي ما جي بلندن بله زلیخا عبده هفسروکا کمیته پرورده و فکرنه یا کانتونا رقای گلکی سپاس جبونا که تبلیبوناته و پاروکرنا وان آگاهیان دی درباره ویم جاریده سپاس جبوجی سپاس